Zdravo svima i dobrodošli u Samrinu kuhinju. Danas pravimo paradajz sos. Paradajz sos je jako jednostavno napraviti. Može se koristiti svježi i pripremljen, a može se pasterizovati i ostaviti za zimnicu, a to je ono upravo što sam ja danas i uradila. Iskoristila sam oko 4 do 5 kg svježih paradajza, ogulila sam u koru i usitnila sam ga, odnosno samljala sam ga u ovoj sjeckalici. Nakon toga izgnječila sam bijeli luk, iskoristila sam otprilike neke 2 manje glavice bijelog luka. Također i bijeli luk se može ili izgnječiti ili isjeckati na mali komadiće. Dalje dodajem svježi peršun koji sam usitnila nožem. Po želji možete dodati i neki drugi začin. Ja sam koristila svježi peršun. I još dodajem malo soli. To je sve što vam je potrebno. Sada to prebacujem na peć i čekam da proključa. Nakon što proključa, možete kuhati možda nekih pola sata, može i manje. Tegle sam zagrijala u šporetu i nakon toga vruć sos sipam u vruće tegle. Dodajem odozgo poklopce i tu je to. Tu će se lijepo pasterizovati i spremno je za zimnicu. Obavezno probajte ovaj recept, jako jednostavno, a jako korisno. Hvala vam na gledanju videa.